Assalamu alaikum Qorqalamın görüşleri. Dostlar, bugün 17 sentyabr. Biz Filarmoniyanın tegelegindeki kurs valyutalarымен tanıştırabız. Kanalga kattalıp, holdop, like, kommentari жазып кетиңиздер, toğanlar. Toğanlar, Eurosom plus akça almashtur жайында dollar 87.40 тиын, euro 100 сом, al эми rubl 1 сом 0.45 тиын. Tenge 0.161 тиын, dirham 22 сом 70 тиын, yuan 12 сом 30 тиын, lira 2 сом eкен. Ekinci akça almashtur жайында değerlik birдей dollar 87.40 тиын, euro 102 сом 7 тиын, rubl 1 сом 45 тиын, al эми tenge 0.161 тиын. Lira bu жерде biraz lira eкен, 1 сом 90 тиын. İlk akça almashturda dollar 87.50 тиын, euro 185 тиын, rubl biraz arzanlar eкен, berkilerden qaraganda 1 сом 0.30 тиын. Қалғаны дээрлик birдей. Dostlar, kanala katılıp like basıp kollap ketіңіздер.